En el nombre del Bab, e del Fiel, e del Spirito Santo. Il bien Dio che tarmeta-nos, el Spirito Santo, si ugidonde, che muenta e rinforza-nos, el saigi cum vos. Os acesseis. Caros sores, caros frars, messafons e jufens in Christus, a vos tutti, in cordial benvegni, tier la festività eucaristica della festa da Ciuncaismas. Ciungonda dis alla lunca, vai nos festival Pascias.
oz festivainus ciuncaismas, il dì della scienza, della baselgia, che viva in quella entras il spert sogn. Nus festivain oz il spert sogn, che il descendius sur dils giuvenals, per regalar ad ils coraggio e forza da portare e da annunziare al mondo la buona nuova da nier spintrament. Il spert da Dio regala era nus oz forza divina per nostra vita. Entras el operesce Christus toccano alla fine del temps. Forza divina. E venel era plida oz el priedi sur della quella forza vitale divina, della forza che scadin in guerra, che senta la strongladat della pandemia globale. Il son spert resta con nus, per darnos sostegno, che nos avaien bo tema da nauscia spert dils temps da nos dis. Ed usa lanciata con il sclovs del Kyrie, fagiainus l'esame da conscienza, e rugai il segno che il feci misericordia con nos e tarmetti si uspert e niesco e scia se preparai-nos per la comunione. Nus steins in pais. Signor Jesus Christus, il dì da ciuncaismas, ein il semprems Christians venit armes oras in via, perché ils plaiden da tia carezia per nus carciuns. Signor, pren pucau. Christus, ti tarmetes annus il spert della cominonza, nus dendon derasaien magari il nauscia spert del egoisem. Christus, pren pucau. Signor, ti tarmetes nus viadotier nos concarciuns, perché nus entusiasma main el spertai, nus dendon vain savens dubis ed esen temelets. Signor, pren pucau. Per tuts carciuns e per nos basens rugain-nos tai bien Diu, rinforza in nus nosa flaibilezia, entras il son spert, usa e tut ils dis da nosa vita. Amen. Lain ura. Adiu nies bab da carezia e da veta, sanctifications tinus, tia baselgia, e tutti ils pievels e tutas naziuns, cun ils duns da ciuncaismas. Nus rugaintai, emplanescia nus acuminonsa,
les vertits da cardiencha, speranza e carezia. Che il mondo saigi in buona via, da veramente diventà pli e pli più reginabile da país e ventira. Per quai rugai nus, entras Jesus Christus, che viva con tai, ed il sper sogn, da perpeten en perpeten. Lektion aus den Fats dels Apostels. Quel di de ciuncais arrivaus, poven tot ils giufnals e medem liug. Cheu totanina ai dau in ramur giu de ciel. Scoco in zoffel vehement fracas neutier, e quel ha ampleniu l'entire casa, nur coi foven. Il jaungels scofiuc en comparides ad els, e ses partides e ses centadas senin e scadin. Tots ein vini en plani cun sperzogn ed han enciet a plidar en lugar chiasters, sco quai ch'il spert deva en ad els de s'exprimer. A Jerusalem avdaven Jedius, pietus omens ort scadin pievel sot il ciel. Quai dau in a tala ramur, oi la fuola currida ensemen e fova tot perplexa, perché scadin udeva els a plidon en siu lungatg. Ed els es smerveiavan zum fet gegeven. Ein botot quels che plaiden Galilees. Da co samintin de nus udi els en siu lungatg moma. Parts, mets ed elamiz, avdons da Mesopotamia, Giudea e Cappadocia, Pontus ed Asia, Frigia e Pamfilia, dall'Egipta e dalla contrada da Libia vers Sirena, Romans, Jedius e Proselits, Crets ed Arabs. Nus udin els a plidon en nos lungats de las grandes ovras de Diu. Plait doch la soncha scartira. Ringrazione a Dio. Il segno con vos. Ord il Evangeli tenor Son John.
La sera dell'emprem della Iamna, cura che els giuvenals eren radunai per tema dels gedius, davos escia serada, a Jesus venius, a staus en lurmiets et adeg, pais cun vos. Suender quai salit, a el musau a diels ses mauns e si acosta. Vessend il Seigneur, ein ses juvenals se legrai. Jesus a tornau a diels, pais cun vos. Scoil ba tarmes mai, ascia tarmetel eu vos. Suender quels plaits, a el fladaus in els e dec, rechavai il spert sogn. A quels vos releixais ils pucaus, ein els releixai. A quels que vos retenis els, ein els reteni. Evangeli dania segna Jesus Christus. Sacerdotes. Caros sores, caros frars, messafons e giufens in Christus. La fiesta da Ciuncaismas, ge in priedi del son spert. Boscia sempre. Iamna vergada ai viu in video per WhatsApp mo en mio lungac mumma malayalam. Quai video ha dau mi in pign inspirazione per mes priedi da duoz. O precisa. Corsa quest priedi 2-3 minutos da pli. Il son spert, quels plaits contenien già anim, floma, ni fermezia. Ils carceuns che incueren dappertut il mondo forza per mincedi suender giveramain les sfides graviantes della pandemia globale. La baselgia vegna mantenere sia vitalità e sia attrattività, molu scella dat spazi al son spert e stincenta bo il son spert. Scodi son Paul e la pieste. Io son bossa gir. Vais vos schon udiu inaga da din son Paul son Paul e la pieste in del Tibet. Vais vos già udiu del Dalai Lama. Il ai il vel dat 86 ons usa. Il menado religius del buddhismus tibeten. Inaga en saci dumandau el. Chai ai il ple frappant vid ils carceuns tenor vies maini. El a respondiu. Il carceun un frescia si ascina sanada del compat per daners. Per contoncer e sil suvender dat el o tut ses respargnes per contoncer da novamain quella sanadat. Gi, curios. Ed aunc se c'hai auter, il carceun ai sgarschaivel preoccupaus con il futuro ed emblida da vivere il temps da duus. E scia viva il carceun ubo el avenir ni bo el present. El viva en una moda e maniera che vegn mai a morì. E miera la finala senza propi ver viviu. Quai constat. Scia savai nus es referi ils plais del Dalai Lama pli umains si no saveta. Nus tuts curin adina suenta en secai. Moshe nus interrompain quella corsa per il momento e ponterain ciai che nus vulain propi. Lu hai la risposta fece sempla. Nus tuts desiderain in avetta ventiraivila. Mo lu
se senta naturalmente un'altra da monta. C'hai drovins per una vita ventirabile. La risposta in quella da monta è differente per cadin persona, clar. Per esempio, vi leut dien els venien ventirabils scelsan via daners. Venien ventirabils scelsan renomai. Ieri sera già passavo questo programma Euronews Cantadurs, in Sacai, ne vedi? Italiano. Scels, forse, c'è tutto il sieme svan in vigore, e da scia vina buon. Ma non tutti sto in luvra di ramain per suente, questo è chiaro. E tutti quei fattori veramente necessari per una vita venturabile. E se noi schon se domantai in aga scessaci a ricercare sur da quella da monta e rapportare a noi sur l'unda, perché noi sappiamo organizzare nostra vita e il futuro più profondamente. Se già hai detto proprio in tale studia, e mi sono tutti plaits rapporten sur da quella, plaits sur dalla vitalità. Il studi a encirc l'America, il on 1937 all'Università da Harvard. Si tratta del più lungo studio sur della ventira umana. Il è il studio il più complesso, che se facentaus con la vita da circa 24 persone sur in spazi da 75 ons, 75 l'intera vita. Aian in circa con quei studi la decina da teenager. Da più anni fac mincion durant 70 ons test da lur saung radiografau il ciurvi, nu dau las datas medicinales, fac intervistas personales e da famiglia, ed intercorreg la vita da famiglia e quella personale, ed ascia realizzau il studi il più complex possibile. Sil suvender anai consolidau quelles tones da datas e resultatus ed anflau c'hai che drova per una vita ventirabile. Resumond il risultato da quei studi da 70 ons in una soletta linea sedet ai il seguente. Buonas profundas relazions da carizia regalen a nos sanadat e fortuna e la vita. Buonas e profundas relazions da carizia regalen a nos sanadat e fortuna e la vita. Il sprites di Jesus, l'Evangeli. Buonas relazions, già hai quai. Salva il spert, l'energia e le relazions. Il son spert gida da bagaggia si buonas relazions. Quai hai l'esperienza da ciuncaismus, la fiesta da duoz. Il fiuc della carizia resplenta ord tut les buonas relazions. Quai hai les trais importantes indicazions or de la studia dell'Università Harvard. L'emprema. Personas che hanno una ferma relazione con la famiglia, con amici e con la comunanza, e hanno dina coltivau quelle relazioni ein pli contentas e saunas. Loro aspettativa da vivere è più lunga. Prenen conto ein les personas che viven retrac ed abbandon
mais contentes e mais sons. Lur expectativa de viver ai pli curta. Que se conta, ai va bo per la quantità delle relazioni, ma ben per la qualità. Ai depende bomo amici che nos vain, ma ben cons vers e bons amici che nos vain. Quels che nos vain serau e niescor. La terza, una buona relazione influenza bomo nie cir mobain era nie churvi patarcha. Dus carseons kein segir skills venien hasta in con lauter tocan la mort. Quel sein rigorus e ferms in lur patrach. El medem moment ai veniu constatau che carseons kein dilmaini che il sapien bo quinta d'aver una vera relazione durante in con l'auto. Tier quels ai veniu constatau che lur patrach ven plaunet menters. Cars presens, quell'entira studia dat annus una importante lezione. Il acquist da buonas e sinceras relazioni vala da pli che l'acquist da riquezza. Il carseun che si occupescia con la caccia suender daners, con veni renomaus, ni con realizza ses siemis. Quell'emplida d'arver siu cor. A quel manca l'esperienza da ciuncaismas. Leseu concluda mio predi con una tiarsa corta storia. In paupertat a ieus con siu telefon, siu handy telefonina, en facenda tir il tecniker per scia reparà. Suender che quella controllau il telefonin a il dec al tat. Ai dat negin problems, tut funzionescha. Che ai nils els del tat sempleni con l'armes e del damonta. E per sai abu indames a fons telefonau. Che sainus savens sai il problem bovid, la sistema, la tecnica, mobile vid il scarciaus. Per nies mut che se san flagers il moment en un grave temps per via della pandemia globale, dues ciuncaismes, il son spert e sa sacciai auta. Se nu sa vai intene il meun din carciaun, ton scia quella curascia per continuare nies viadi con forza. Relazione sta carizia ein la pli gronta ed importante causa e nostra vita. Quai ai il son spert. Nies mund drova ges usa neginas intrapresas plein success e neginas innovazions, mobain buonas carciaus che se sarven e sa carezza. Lain carezza in lauter. Lain arver il cor e carezza. Lain carezza in lauter sinceramente. Lain bagaggiam si in vetta plein allegria e placeres. Quai hai la forza della vetta, il plager da vivere. Quai hai ciuncaismus. Il fiug della carezia divina dentro del scarciauns. Il spert divina dentro il scarciauns hai la carezia. Ludaus a Jesus Christus. Nos confessain la cardienza.
Eu crael enden in Dio, Bab tutpussent, scafider dil cielo della tiara, et enden si sulet son fel, nia Signor Jesus Christus, il quale rachad il son spert, nascius da Maria pujala, a entiraus od Pontius Pilatus, ai venius crucificamus morts et satraus, aius giu enden sufians, il tiers elevausi da morte in veta, aius a ciel, cessa da var drecha da Dio bab tutpussent, denunder que el vegna veni a dersha survivs e morts. Eu crael enden in son spert, in a sonja cattolica beselja, cum in on sa dil sons, remission dils pucaus, levada de la car, en la veta perpetua. Amen. Supplicas. A Dio viv e vivificont, Tiu son spert flada su il entir mund, sco avai nus Dio e l'Evangeli da duots, nus urgain qu'il mund esses carchauns, saigin avviars per siu opera cun nusa supplicas. Per tot quels che piteschen per via della pandemia, se regordoi nus oz in speciale modo dils inders che piteschen grevemein per via de quella crisi actuala e rogain per il spert de precauziun, che els amplien buonas vias ort quella miseria. Signor taitla nus. Christus exaude nus. Per ils Gedius e per ils Arabs in Israel ed en contradas palestinesas, kai detti bain gleiti in fin du jara e che els amplien vias plagiaivlas e de cuminonza. Signor taitla nus. Christus exaude nus. Sclaresce con tiu spert quels che porten responsabilitat per la sigurtat, per il bainesser e per la prosperitat dils pievels. Signor taitla nus. Christus exaude nus. Fai grazia con quels cristians che ston vivere in temes e miserias e laiam fla els levgiamen in tiu evangeli. Signor taitla nus. Christus exaude nus. Gide nus a combatter con bien success ils sperts nujaivels che tu sageschen e levagan nossa cominonza e nossa ventira. Signor taitla nus. Christus exaude nus. Recaiva nos defuncts en tiu reginavel e lai gude els tia pais e tia carezia eterna. Signor taitla nus. Signor, nus se fidain da tiu plaid, nus sperain che ti vivies en tiu son spert, adina en nies miets, ed operescies en nus, per quai ludain e benedin nus tai, il Dio Trinitar, il Bab, ed il Fel, ed il Sperson. Amen. L'ufrenda de dots va sco publicau il fei ufficial pils paupers e justiu de Sursagi. Un grazie al fetg.
Orai sores e frars, que mi ai vos frenda, da vendi plashai vladium, il ba, tut pusent. Seigneur, nies Dio, ils dons de pão e vin que nos purgein a ti, ein segno da tia bontat e segno della speranza che nos encurin en tai. Dai a nos il son spert, che fortificaci nos e concedi a nos la grazia de conoscer meglio e meglio ils misteris della mort elevata del Signor. La fannos con devozione ed ingraziamento questa songia messa della festa della Ciuncaismas. Entras Jesus Christus, nia Signor. Il Signor con vos. Alza ils cors. La ingrazia al Signor nies Dio. Il ai veramain gest e duaivel dengraziati oze dadina, Signor, son bab, a Dio mundadaivel e perpeten, entras tiu fel nia Signor, Jesus Christus. Sco per il dida du oz, asti cumpleniu lovra pascala, ti astarmes il spergi donder als apostels, e das aung oz quae assistent als carcions, que craien en Jesus. E la vigor da tiu spert nescia con ciuncaismes la baselgia, en sia lisch en conoscentai tut ils pievels, malgrat ils biars lungats confessen tuts unanimamain in soli evangeli, da quai motiv celebran oz ils fidaivels del entir mund en jubel da paces. En semen cul sons e culs eungels confessen els tia bontat e pusonsa infinita. En grazion a ti, Seigneur, cantai nus plain legria. Adiu bundadaivel, sco Jesus a fac chavera cum ses juvenals la noce da sia passiun e mort, ed embarmes adiels per tutils temps se vicinon sa e caretia. Ascia, ascenera nu celebra cum el quella songia chaina e chavera da veta, caretia, reconciliaziun e pace. Tiu spert, Chafie sanctificaci quels dons de pão e vin, que els vendien per nus, il cier ed il sau da Jesus Christus, che parta con nus sia vetta e sia caretia, en sia songia chaina e chavera pascala.
Durant que se saben a missa, a Jesus priu pão em ses mãos, a faz l'orazione d'engraziamento, a rot il pão e dau quel a ses juvenals gent. Prendai e maliai tuts da quel, quai ai miu cier, che ven un frius per vos. Medem mein suenda la China, al pledau il engraziament, e priu il calice, e dau ad iels, ed ad eg. Prendai, e buai tuts or d'aquel, quai ai il calice della nuova e perpetua aligia, miu saum, che vedi spons per vos e per tuts, en remission dels pucavus. Fagiai quai in memoria da mai. Misteri da cardienza. Confessai in te levada, in token che ti tornas. Per quai Dio tut pusen, scentai-nos con la fiasta da ciuncaismas, quella in sena da nostra cardienza, e se ragurdai-nos in allegria festiva, la venida del spert sogno, la venida del miraculoso spert divin, che Christus veva giù in permes a ses juvenals. Tarmeta a nus, tiu spert, kai veta, giustia e lis. Diu, ti che voles la pais e del baineser, e bo la sventira e mort dels carcions. Pren avenda nus cadina violenza, e tut quai che supprima e mudregia nus. Dai pais al mund, salit e ventira, a tuts carcions, ord il sper e la forza da tiu fel, Jesus Christus. Entras Christus es ius son spert, rogai-nos per quels que surveschen als concarcions, e parten con els lur caritia, lur forces e lur duns en nossas famílias. E la cira dels melsons ed adampai, e la diaconia, ed en organizazions ed agit. Nos rogain per els que els aschain en lavur, ed engagi senti l'agid da tiu bien spert e da tia benediction. Dai ad els forza, coraja e satisfazione era leu, no a che lur surveix daventa per els in bordi. Entras Christus es ius son spert, rogai-nos per quels ca in possenza e porten responsabilitat en nostra societat, e la politica, e l'economia, scoera e nostra baselgia, che els pericletescien bo la pais e lur engagi survesci, veramain alla giustia e al baineser da biars carcions. Nos surgain, in special per nies Papa Francesc, per nies uveis Josef, e per tuts uveis plebons, e per tuts quels carcions, umens e dunes, als quals tias confidau in surveix special en tia baselgia. Que els possien en lur decepcions, scoien lur lavur, e durà surviv sinceramain a Christus, e alla baselgia pellegrina, e dell'Evangeli da vetta, libertat e ventira, per tuts carcions, e tuttes creatures del mund. Nos rogain, unicun quels cain I ordavon annus la via della cardienza, in special con Maria, la mumma da Jesus, e suo spus son Giuseppe, ils sons apostels, martes, tutti ils angels,
sons e songes da nossa baselja, tut nos sons padruns, son placi sonja clau. Nos rogain per nos cars defunts ed els pintrai da tus temps, lai nos uni e durà per la pais da nies mund e l'unitat dels careixons, entras Christus tiu fel, che aprius in el passion e mort, ed elevaus da mort en veta, per spintranus, e danus art e part della vita eterna e l'originabel da ciel, el che viva e regia contai, ed il spert sogn da perpeten en perpeten. Entras Christus cum el ed in el, ai ati adiu baptiut possent, e l'unità del spert sogn, tutta onore e gloria, da perpeten en perpeten. Aliai, cul son spert, sudinus tus tier Diu, che nus ascenuna nies bab, tier el, lai nusura con els plaids da Jesus Christus. Bab nos, qualche tie in ciel, sons veni facil tiu num, tiu reginabel veni tiernus, tia veglia da vendis in tiaras coen ciel, nies pun da vinciadip daianus os, perdona-nos nos pecados, esco-nos perdonain a nos culpons, e maina-nos boen em provament, mobain spetra-nos dil mal, perciai tessain originabel, tia la persona e la gloria sempre. Amen. Ot l'Evangeli avainus udiu che transportes serades, per miets els cors serai dils giufanals, senza fam ad ils reproches e senza musat det, entra quel che levaus da morte in veta, e di pais con vos. Ein stai semprems plait suender la vergogna da venerdì sogn, e da scia rugainus ots. Jesus schengegianus plais da pais, en muncon sa del perdun, plais della pais, plais efficients che concluden odi e carplina. Possibilité vias tia reconciliazione el mund e schengegia a nus la curascia da fa il empre in paz. La pais del Signor saigi adina con vos. Nus essen en cailura, bomo auditors dels plaids, mobain, era hosts alla maissa da Jesus Christus. Ela em permès de desser con nus el son paun, que nus manlin en sia memoria. En cardiensia da quai lain nus usa preparani escor. Ascia vesainus Christus, il ciur da Diu, el prenaven quai che spartanus da Diu, da scia
orai-nos ensemen. Senhor, eu sou bove em gons, que te venho sud mio tes, dimo en pride, e mi olma da venda sona. Per la comunione, vi lembrem davart, seniastra e suventer da drecha, usa scesessa.
Neu aspect da societat, vera isch de majestat, neu de ciel gius in quest mon, neu abab de tot munglus, neu con tots regals grazius, dergel cort confiert profund. Consolader eis nun aus, cun rihezia arrivaus, stais co hosp el cor segir, bien ruaus eis en lavur, bien refrescht en la dolur, levgiamen en nies bargi. Dulce isch de legermen, port els cors nief ardamen, tes fideivels fai pli buns. Senza tia societat, fosse nus mo paupradat, senza nins merets ed uns. Lava quoi ca immaculau, bogna quoi ca scigentau, allas plagas da miur. Storscha quoi ca malker schiu, scaulda quoi ca freut pitiu, volva quoi ca en erur. Spert divin ta invocain, dai tes duns graziusa mein, als fideivels ceurim nai, dai meret per la vertit, alla fin nus dai salit, e fai semper nus beai. Neu son spert, en pleine kils cors de tes fideivels, ed en videls en fiug de tia mur. Lain ura. Seigneur, Dio infinit, nus admirain oz la venida da tiu sper sur della Baselgia apostolica. Nus engrazian a tia rugain, daia quels che an usa udiuti anuviala e fac comunion con tiu fel, il fiug da ciuncaismas, che nos cors ardien el minciadi veramain per tai e per il concarcion. Persuender rugain nus con Christus tiu fel e con il sperson. Amen. Benedicción de Laura. Con Dio agit, o Dio festina. Con mon divini es fa di regia.
Mantegna il scorta tots cardienscia. Con pur luvre mistarnie segida. Exauda nos oration o segna. Il segna cum vos. La in ora. Segner nos cartain en tia providentia divina e rugain. Ten avenda nos cadin mal et tuts prigels. Volvadanus nos aivels tempraus et tempiastes. Ed ai aura favorabila, che il fres cresci e nos vai en buona raccolta. Entras Jesus Christus, nie Signor. Nie sagida in denum del Seigneur. Benedius aid il num del Seigneur. La benediction del Dio Tutpotent, ed il Ba, ed il Fel, ed il Spet son discendi sur da vos, sur quest liug e vos escasses, sur il spres della tiara e vos alavu, e resti con vos adina. Con quels plaids della benedizione finale, cars presents, divis lavus tuts, biaras fiastes, da ciuncaismes, ed os di na biara domenica, de mau e vinavon in biara iamna, e tut bien estai seuns. Per abbandonare la baselgia, scoti del comunione, l'emprem da varta siniastra, della debausa da vossa bun e suventer da dreccia. Mai è la pace con vos.